bono murubule kurunga Etwani Ya Getembe bwakire mambia bono lakini nyarebe no kuragira gweka ga ukuragira gweka saliwa nako na tebina ki ndani yendaga lakini gagine babo iko ne babo iko sukuru mki evangelist mwaniki yako tebe mambia bono aguchote banga ki tu kwa moyo nene ngutumari umumaraika oyebo no mambiano ekika gichose suma bomonte mambia bono sometimes kwaboka imambia bono ubwatu muchando gusino buroire buri ya sumu birogo gusino buroire buri asinka ya gusino bakumi buri asia mate imambia bono kwaboka imambia bono nigayo mwenyene utigwetinga kibwigwete mambia bono sometimes ni kwaboka ubwatu michando gita somoya enchara nigira subu mubwago nigira liboni igano abantu bande bakuyegi kigimanga kinguja konyara chimesa abana nkwira na bali chanywa ruchi school and sometimes iliyo zine michando onumambia igwa akatabanga tukwa omoyo asubwengo zaliko mwana ngotuminyole ko minyole tinkoli ekyo denekoli utati ngo minyole bono na kyoko boko ko buchafu sede bono rene wasibono ngaikwa kajeto we megadi yokoli megati yani urusumo gukegoti mumugati bantu bakoli egerero nzaliko megati yagwete ko mwana one makunini fwande terek megati 14 megati 14 bakali baliereti mbapimeti 90 babu okay sare nimeshapima kwa radhamu bwana ngabwate tatu kabisa azigete kamanyanga usalika nyoroyomo aligalia nyoroyomo na nje nyoroyomo bona linaleta usalika kwa wende tekoli togoti igageli ero lire na ero ganiro watu kweboli nkitwa kanire megati yawo bona ngeboli kira kyose ni murante ubike muguko sukuru changi chindi kwa sibiti yo mwe usaliko ka kijani wali ya erete mwizo ndeye na liwazi yote zani liwazi yote history iko mwana mbia mbia hala nje kata mana ne kwa umere nege ntokia kala kitumia chirete yo lakini enda kero yako bwate tuliko kwa kazana anga agetenga nyome kwenda mekonyanzi ngabirombi ukawabia history etaima nganaye aka kabisa usalika kwa pange mabema yani egene kerongo burgali kerongo kwa neli nyanda ambe tuli nalyo muku bwana ikosori practically you have seen what is doing okay Jidina kwa nakende you see what is doing practically yani muntu bwatende mbe umuntu ngoja macho zalika ngoja macho nyasai nyasai bongo sindoboro ngoro sia maji aki uzalika ngoja macho na kosori ngo sirio bro siriae kaki ngoja maji tabatari pili karibu sana bwakire muyema bono yani gertuba tenga there is time and season for everything echindagira njiro kulia nichisa njiro rukulia na kile kema gao kurundi chikagichae era mwambia obokire asubogati you can imagine umugati uragira bono emachita hiyo chae tiyo nchiki bono ono mwadu madetayo mun madetayo mun wako yetiruti ako yotori teriuti litkonelia juma ali Friday yani karibu sana murubule kuruna Etwani Ya Getembe mabibu akireke mumwancho mulino mategereri karibu kini kwa biblia nsubo na mambia taratibu ngana kwa sababu kwa nga andosi ansuke bwa tele so mambia ngayo mwenyene kwa bokire bya lakini kenyencho yes it's okay ni furahi it's okay ekengencho bono mambia tuko kwenyuliana kugumanyanga ayo mwenyene twara ogosemalia nobore munga yote tisa ngobu mablago no bwengencho ayo no muntu bwengencho nande no bwengencho bweli gunonole umwetege mtege ucha kyalete michandasi mwanya bantu soko ndirenke roko nyora ayo mwenyene uti anchiti atue manyeti you don't trap yourself ayo mwenyene tue manyeti ayo mwenyene tue semeret Charles imagine parali kono kwanyaranga ni gubigete ogosemeri kwaga sigete ubigete ubwanchani bwaga sigete ayo mwenyene no ena ayo mwenye tuma itinga eninyo
kali muzali wanje no mwaka jani sinkora ke baje iri musi atento muziri wetani komanyiri tali awo ikabwe manyaya ni masumba bwao njeni nkyo kunyara gukora nkyura akora subumbuiga karugo to semelinga you can ayo mwenyene yanuma yetenga ki no ekarugo tara kuchigali numa yetenga lige na liria na bonkuli yakandi rusyoro karugo to semeli boigo you just succeed asobumba boiga igo mwambia bono mwencho muri kwa bokiro bono mwambia no ena makongo aliyo gwetera asomo bwa bono mwambia twaro semelinga yote 9-10 ngaye numa nyina bokunyara na numa nyetenga ayaningo emambia bono ukubuka bono mwambia okogenda kuligia ukubuka bono mwambia ubange tenga nkyo bokora eligere kikigere to gonchorelia asomo bwa bono mwambia with strong courage yani kora onsi asubwe semelia nobole mubuisa ine mwencho muri mwambia good morning yes yes etibireka yes etibie bunereka yes kororere mwana iga kalya akira sarore ngana ibu mugati mama ke mngapema bana muchando be mama ige koiba na ali na iba na bisigo sese ne yali nyumba bona onsaliko na letro muchando mama ke muntu onsaliko toko enda naye amatabia yo mugakuri na batize tu onsaliko menkishwa kwa nilito kubatizwa iyo mungaine mwana wane ulimo na parabungo mungaine nuko mulimo na parabungo itiboro monto lakini nkoiba basoto ibeti nkoiba tika ndo mchene hii iyo wakole ndage unabuya Getembe kachimiyoro mpaka makamato bono chikungine na tibeti kwa hiyo kwa sese kare ajiri anyura mabere geko soke kwemena egwemena igegera to manyakini bakira za jenale ngezirias ne gastule bana koraiga noroje saligone oh yes noroje ze na tomanyeteka ekero buate cheki nuri ndo tabwate makonye ekero buate tabatali cheki nuri ndo tabwate makonye okay na yo tabwate tali okonyo lero mambi ende konyo limo ochikungainia jerete yo okotera nkolega abo mwana na yaro ko fini akoteba iga ukangamba timbuga tiyanga lero kwate suti ekiagera kwangamba to kagonjenwa kagole suti kwambate ba yes ugateba timbuga timberemu okagera nkegasa sana kanyole meremende yonse ina yani ncherendinga those things ebintu biri tukumira nabya sobo mu boiga na bikogera tomente muno waradire yani onye kwaralete nchara unamona kwa ali mugati kinkoligerete neba kwiba ninchono kwa mekiri manyanga ki mbuye cross kwali mambia mapambate naberego ikincherendenga kiri kumena kiri gusegete mambia bana tukumanyinga naboko kokera emirobali itobono mambia ya Getembe Television asi ibirengo biri abyonsi biri andosesole lakini kuitira sumtandao le suku set-right ono mambia tuko na zuku set-right incherendenga nabokonyera edekoda yawe ya zuku eligera ogokera epindi emirobali yonsi bime anso ime ya Getembe Television na gatuko na zuku emambia bono yero nabokonyera edish ne dekoda kachire amo ayishiringi chiribu ibere nichimikenda mirogo kianda na kianda chuka yani 2999 only eligera onyole ezuku dekoda ne dish eligera bwego kelimero bli ito ya Getembe Television ime ya zuku yero nga konyora edekoda yokali okonyora shiringi elve mochimikianda mirogo kianda kenda na yansi na mangana amansuke gima ekerubate ezuku nigo kugokera Getembe yero nga zuku na Getembe Television nigo okwego kia butambi asemero bli yonsi ugantikonyora chikoso chokwegia emero bli au yugo sigeta yedina yele Kristo ni yabana yonsi pidi okonyora ime yezuku dekoda asenchura ya benekegma bono na buku bolinga ki ne ngaibono ndanyore January ga ya Getembe ime yezuku tonyore ansi January mirongo 33 ime yezuku kole na zuku genda galis channel mirongo 33 otonyore libo yuka bwego kelimero lito ime yanzukegma chisa chusi ime yezuku bono abantu bali bakwebulinga lende zuku ye ngaibono ndabo lizuku gekora nkorogo naraga seito jiduka zuku teyo bono zuku nigo erechisemo ao lakini bono mambia naboko mnyoka wikaso muchobosonga sama kachakurunga masimba blaza onyole eduka ekurunga Joso Enterprise eligere gali sama gacho amazimba eligere uwole zuku yago kwenye ra edekoda iga naboko bakira esimi asigeoso Enterprises asinamba 0739 3324
68 yani inoti isano na ibere isatu kenda isatu ibere inye isano nemo isano na isatu yani nyuranga zuku dekoda nyuranga na bubu rokoko kera zuku na Getembe Television aboyigana bakonyora eduka yende kone zuku dekoda ekurunga aleno electronic egotoka asibara ya Kisii Migori barabara na KCB banka eligera naye nabukwenyorera lakini nabukwaka esibire bwenyore zuku iga kurwa seduka iga ya Leno Electronics samange bakire 0714 067 223 yani enoti isano ibere yemo inye enoti isano lemo isano ibere isato nyirena zuku ekero ayo mwenyeruga netikumanya amange na bugwaka eyema semo guchese zuku weta se landline yabo ere 02 05 20 yani 0205 2025 usuba kiresimi AMS mwana barabu wetera zuku 0703 01000 yani 0703 010 zuku live god beta Nchankara nonyangote nchokoro mwana ukibaja nonyangotera njetidi omuntu nigo nenyorete kindi musaime ngo sare nje kono kwa lote okotero kugwachi style fulani tete kwenda korekoti straight kugwachi style fulani lakini siko nogwate problem you have a very big problem sita yes nje ngatwale sita ngemono ngatwara loko yani problem enko musa lakini toiba garali ndeme chande inkale kwa nchagete onye kugwate myaka boni ya 95 96 kwanza mami onye kuwa 96 lakini kugwate mechando iga indi kuwa chagete mechando yao kale sana mgwate mechando gwate problem paku aibono maitole Mr. Problem ikobana kwambatise Mr. Problem chino mukaka chemisi onkroke bache tumpili esiringyo nega bana Mr. Problem lakini nsukuru kwenda kwa nako nyora para ukunyo gwese kera big okosa kunuka nchema ntuma ebesa nangosa ko onsaliko ikona naleti kuna basongo onsalike naleti kuna basongo ngakende yonsi biyo kokora nkebwate chibesa onsaliko nkarangeli kutairani oratika ina chete China nkarangeli kutairani Thailand ga omongina naro sireto bakandangeri ngende njikorera bangakane bakabeke microphone ne bukno begete microphone bakambekera ira osaliko nkalira bakatebi okwakana kuna abantu bakorera bali kwa ira majyana yes onye kwa ira abantu tenya majyana ekine kidora bapu nkamanya kuronga kira kiri papu ukalira kanuma etale to baise korera tabatani ekyale uli ndigereti na bara baise ko oyoso yontegereti na bara so so akorera na ande mane bitindi tindi wakan bono waiga korera for free tigamba konye okay ngareke kusiyo saliku aibo Thailand okorenge kusi Thailand izao saliku mbai kwete nenge kusiye kyo mbai ko nganeke kusira kirende bono ko se kwali ko bukani Thailand ne Thailand ko osenali te bakeke Thailand no ke manyeto saliku mwana one inje Good morning, karibu sana. Good morning, bwakira vya mwambia bono timetinga yuke bwate taibo na mabitwa manyanga esigino cheka nga kibinto bile kali sore bono mabikwa bukiri TV ya ngoto nyorore gose tunajuaje kama kwa pamoja nasi bono mwambia wita sena mba yesi mi 0741583878 otabinga uko wapi yani nchirene mwambia bono ekara kwa bukiri naye bono mwambia nabuku kwa naitwa sensa me yesi mi watu manyanga bwakira vya nga yuke bwate tenga kwa bukiri imambe ya bono wadi mwani chisemo otonyala isiko ya Kenya bono mwambia good morning ori ili ya Kenya chisemo ikaunti ne ya Nakuru ikaunti ne ya Narok ikaunti ne ya Migori ikaunti ne ya Kisumu ikaunti ne ya Siaya ikaunti ne ya Kericho ikaunti ne ya
Kisii county ya Nyamira imambia bona kuri chingo kuchitisho mugusio mambia bona bwa kirabya totenga boka good morning kuri chisemo chiri cha kitundu cha south kitutu north nyaribali chache nyaribali masaba chisemo cha kitutu masaba kuri chisemo cha south Mugrango west Mugrango north Mugrango kuri chisemo cha bobasi kuri chisemo chiri cha bo machoge chache bo machoge barabu kuri chisemo cha bo ntari ayo monyene ngayikwabokire kurwa emambia bono how is our signal that's our question naki obotonyora bono mambia totabi nejitu chumbi mamake mundeke munike ngakordacho osali kokali kangokote ibutame ngantubwate county korkumulika kwa ngoba ibutame kwanu kokotani butani nayo kotatrizas nayo kotatrizas ngoba butani butame ngaki kwa inyora bomolena ngo igobona nko maniore nkito mane aya kwagechi kwagechi osali kotegerera kwagechi makita osali konagechi sukenyi mbo jasen sukenyi mbo jasen osali ko akina kane tukuna babo minto timbe siko mukenyi mbo yoreka osali ko bwatogere mona kwagechi kira mmoja ni kwake na zilio borozo kwa zilio borozo okay osali ko tegerera ngotebi nditanga ni kabisa otara kwani nonyena abantu bechize chiziko make sure monduro bazi good morning okay Bomorenda county good morning ekyagera osali ko nonta ndiko chikopoli chikura nindo chenga ngonga bali lakini ogwene tokole iko osali ko gwene tokole iko ngejo chikopoli chikura kopoli ngejo bogwimenere posali ko nche kuikarazi mango etando obwimenere madam onkorogo asare ma Taftavi ngaki kwa bokire bono mambe mwancho muri ali uko wapi namna gani Getembe hello Getembe Television and Radio good morning hello namna gani tena yake imekwama Getembe TV and Radio hello Tofrey untarigo nankora ngatukagiye Bwakire bya Dominic ndikuru chiso mchenjere bali masabu namna gani bono mambe good morning nyanga yarambi yabukiye yes और तो जान रहे ना तो लियो मो लेवल yang orang ngomong mencari ketanya tu deh. Mbati deba kakonyo musubati yoli. Mbati deba kamokonya. Musubati kio. Musubati na role kobe. Otebri mba mokonya da na ngo konya ali na ngo binore. Naika ko konya. Do it. Getembe TV and Radio hello good morning. Getembe Bwakire Getembe agi network ni robo Getembe TV and Radio hello alright ya yangire bono mambia good morning Getembe hello yes Bwakire bya na kibitali ere bombe ayibona Nkabo Bitale wiyo tika ngara ngara. yes Amata bagi kin basu bono. Christmas mbuja kere tata Eboda ngako tu na ngao ko ko ne tebe tu ba. kie kubwataga gwosore karati kabaninga Ai da. ne ale tata Timbo kako chimate kako kwane otu mesie bege yoka ebe tabatari Kristo edani Da. Asante good morning Getembe hello yes Bwakire bya Bwakire bya karibu sana tulia Getembe kie kubwatagwa Ntukuviteze kayo mulimane pe chikali mambia bona miga Bwakire bya yes asante mna butambe Getembe TV and Radio hello good morning hello Ayo salibo na nkorogo. nakimona kasoko na korukunga senga manyiso Bwakire bya Bwakire
Na kyoto bwatele mambia bono. Ane bwatu tumono mpele tero yanda kuchukura iko mto. Kai, Mimi mwana sirara kwa kweli kabeti. Pole sana saa yuma mambia bono usiku. Pole sana bwana tai pole tu yako ile ngora. Getembe TV hello good morning. Bwakire buya. Na kyo yako kunganya kwa majua kali mambia bono. Mbiere kyo makondo mbiye kubwa tabona mambia. Abatele bintumbiro anyakuru wate bintumbiro kubeka okulu. Umwaka muyima yakwa na no nyakuru mbiale. Ebiranye birose. Noi manyite byaka saka mihore ibya monere tyo kwa mongore Mbore nyakwama. Mbore kena na kirgia kirkwana kena usibore. No mwakalire Getembe, good morning, hello. Yes. Nasari tu mungina kadogo biore. Ayo mungina Teresa. Yes. Na huko ni Teresa. Mbona Teresa tu biore? Bora Teresa minto bantu banya byose babukire buya. Pole sana. Ayo troli kadogo. Asante ngoja tena ngoja tole. Getembe TV na radio hello. Getembe Afrika baba Kenya. Ekiage. Ngakibaka. Baba yere bowe. Ndikiaba. Abantu bawete ba ne abali mabono ndero toko eneo yo mabatu batatu ngome chande pasi ni penyoro tungundete. Pole sana saa yuma mbia bono Bwakire TV mbia kubwata ne radio. Ere yaro wairo kama mero bai. Asante. Bwana sana. Good morning. Getembe. Bwakire bia. Oh yes. Matororo. Bwakire. Mkwani ya bantu hoteli. Brother Zaga. Mbia mono. Yes. Asante sana brother, thank you very much. Mbia mono sana saa yunya saba seseni, asante sana. Getembe TV and the radio ayo moeli yoka. Bwakire good morning. Wana mako nonkorogo. Yeah. Watire wa studio. Ayo gatonyare. Watonyara manyana. Nagi. Imbuyana diga korogo ya. Imira mwanangu ko buri. Kabo mwangu. Diga kona korogo iga. Yes. Kedi ayo movero kete. Yo ina gocha. Yo ringe di ma bitoma di munawara. Ke yo movero Ayo gadonyare. Ne bade sumu. Nayo ko ino mo hako yo. Akimba.
mapema. Kerio mobero utakitinyo. Umendi ngotevi. Inge binto kufuata. Ugatonyole. Oh. Mbora se inongange mundiro pasika. Straight. Yawona ene jinsa pialiana. Angena mundiro. No era ngari keranoga. No. Mapema ngange. Igona amanyire enga na bombo weka ine mwenzi nongorogo. Ya Alright, asante sana, shukrani zaidi mwancho mwategerali mwancho mwategerali answali mwanzo mwatebiringa mambo yote 9:10 imeyetu ni Getembe vitu iko sambamba. Karibu sana katuni usanganaye bona mambia yede kana merongo ene na isaro na isaro chomtugrekeba yurichi sani komine bere chomon mambia no murule kurunga Etwani boka good morning mambia bona karibu akireke magiga somorobali edo usanganaye 101 karibu sana karibu nsibiribia somoro mambia kiri kwa boka bona mambia na yerinde na bwa domo bere kiri tinywa television soko mobere television soko mobere ebindi mbirora aho mobere biyoncho kibigusali yo mobere ojo onsali gotegerera ngo ko ihule sokoro kende yonse pyo mobere okorama mobere okorama etira evande teregiti yo tumbe papa television soko mobere bire byengencho talibiyansi ngwali tamandazi ayekora ngwali tamandazi ngolire tigara evande teregiti tali mobere okosabe ngwanyo arafu saliba ngwanyo techa etibini kindigere tigara evande teregiti tali mobere okosabe ngwanyo okay onsaligo enelinga kiyaje ndibona ndile trojino mo Kristo ayibona okay otwere ngoyuga otwere igore twa mubogore tinebuire baro koru mate kuchimwaye otwere nere ni umubiri wani gosabe tindagire ntindi omusinga babu omusiaga kabunege ntegezi nini tukasukuma negwire baro tukaveka nyumba otwere tapoketire bana mambi tabuka nara ubokire naro kuchwa toro bako kwaye galize osali gomanya ko cha konte bingu mubiri ke ngatari bionsi ke oramo sabe omubiri nyoe kiriu tagete papu buba cherendete yenzenzi ngoyole barabinde bionsi bigo tokere kurumono okumina mono wakalirega meganti mekundo nguyikore ndege okurumu cha kondere mambia bono lakini ndende tokomanya omoncho molire no matagali mambia bono no kunyolia nga mambia bono naye kwaboka andake kero kwabokira mambia bono omubere liguru musaleku tobisego chanda senge nchobono obuweni mburoro bukurunga nuga best mambia bono tukonyi goro obuweni nuga best mambia bono ngana bokonyara obukora liboro buyana nuga best mambia bono asi okonyora obukora libubu gwenia ekwaboka omubirogo orumube uyigwetenga omubere nga kiwono nayibunga nubukendu nende kondoma amagurali bube omutuku ngati ngakinde igabono mambia haye kwabukoro murwaire gose amate yagere ndwaire bono mambia tobese gwe chanda nga kingokora ina arali ile mugwene na akire nyegitali mbali kugwena bono nga kingokora nuga best ya chire lero otulya egurube yobugwe urwaire obwakunyalire mambia bono katugona nuga best na nyegitali batindike kama abona bwatoboro sugura senseri ya South Korea na gukwanira nuga best bono mambia mbabwa tumuhwania bwa chire nkuma buweni obuga bwa nuga best na obogo konyo motegerali asenje mubwata malioga kurunga nano diamond tobeni amma nabo ngobeka brasi mashina ekiri cyekerero kigukuligereria umubere cyamanya umuchando yande Genesis nga joboroso buroire bore eligere kwanyora obokorali bobo hwania bono eligere koikera banyore asama gachakurunga urtawaza lirongoni ya kabere umoncho molino motegerali katuponera second floor ime ya nuga best na boko nyara second floor asomo gagacho urtawaza asomo chubo songo samange na boko bakera esime moncho motegerali moncho motegerali banyora asino ba yesimire 07 00 260 518 yani enoti isano ibere enoti ibere isano nemo enoti isano emo isano na isato boigo 0722 166 880 yani 072 166 880 nyuranga nuga best gutangambia kubwenia mojo koro yes okoro sali kwa netada mbuli ensokoro tikamba tebion sali kwa igoronga akerwesi minu mwana one ngaki yale mwana ono yo nero koro kunere Brian ngiki yale akante bitata ni choche ko nkuane karare tikangi mukiga aliliane no mate galiane ro mate tebugati ke igoti goseki ero ni kego tarline pande direct para zake ono sali ko ngatira mpaka ngaika so mwana ona menyete ta yaspora on sali ke kerengo ikanyumba mwana akante bitata
bona rego stwaragirende omwana akante itate rumu yene ronta tebe ya gukora akangoro moti kuna ngoro moti bona romoti oro okobata ibirira lyacha kwabata obugendo bwata kwabata umurango iguka kwabata egetanda kya kale kukiyara unsali kale nenje bona ngurene mburaka rest in peace getanda ibirira tigali nge unsali ngabwata romoti kabwata ngabata obugendo tikabocho unsariko bona ngasinywa senko buruzeri unsariko ne tato mwana one oromoti oro bako bataiga iga unsariko ngasinywa asenko batagochi kaki umwana one nchikokura enyombe ndigere sound group ngaki bakoroka sound group bana unsariko nchikokura mbaliko ikupita tali unsariko ngateteme unsariko ndebudege chichuki bako unsariko tiko mwana ne bona iche aigoro murango amanye konyoranga kunaga chuchuka none yakati kujara kubeko unsariko konyana harusi chianga lende ndare destiny busy kwa razangu ra duniani unsariko bana ngaka chuchuka bona liyo mwana kali kubwatero moti oru okali kubata unsariko maite bona libera libo jozariko ngomanya groba na rest in peace very smart very accurate very intelligent ngamate ya murabu ikozie nigo wono ka rest in peace unsariko buyaiga kuna bona kwabo kura si kwa rest in peace nona abo kaburgono iga unsariko kanisa unsariko ntulere tayazi bora ntulere rogoruga wacha ni gali yao nacha nero ero liane ero gose no gotacha iga na ikiri stereidi unsariko no gweto kwika Mombasa sai utikapota limo gaso unsariko tikakorai gonzariko mara baba ngoko ikinde Mombasa naende toira negoja paka gato kole gazi lakini mbere yoko korangwa kanure ngwa kanundo nzariko igobona yoro chekwanda kukwani umwana itari ngabo ngana kanire yoko tara nichigali chiage chingwa kanure amutandave obe etole tibia manele tijoso Kristo sare awanje watakira live chana nereze lakini yonkora wane menge bona mambia kakira cha mtujire kama gitaro na nyego chisa ikomene byo charo mambia muri ko na Etwani bua kire kigma ensemeiga ya kabere katonye kusagana bona mambia mwancho muri no mategera libono mambia kwa ntumo tumoko ense mutonyo na magana ya asenjero mu ikene na Getembe fema lakini tuko kuira na ensemeri ya gatatu gata mange tuko semania tuko sangamo gaiga Etwani bua kire bona mambia good morning akirende etwatabanga hashtag eremie nabo igomanyanga nabo kunyara ayo mwenye mtobese kuchanda bali moto ligera ujumbe tobekere asega tono ge ujumbe asena mbijure gagwa screen nabo igwa namba ye studio 0741583878 kaptukunya kusangamo na ebono mambia tukuirana mtobe tukulieri bali mwali kire amo 92 bono mambia yes tigamba telinga na moto nyora Facebook kozina moto nyora post yafu na moto nyora igasi kwerendeye korukutaba yu toti Getembe Television Network toti COK straight mabebe ndendeye ikiona ngi wakwana tabaro yu toti Getembe Television Network toti azenge nchako yukiriba kukwana na rubwata ina regasi ya yero mwancho mategrali na bukutubwati sesa mutandao uli Facebook asi Getembe FM 102.7 na boyugo mwancho mategrali yenda gali YouTube Getembe TV and FM eligere nayi ogenda kutubwati ogo kermeru yetu chinga sionsi chinsa emerongo ebere na inye tukwira na somo tuboko omoke tukwira na barabara niko ndigi turu mutandao anya kutete kondigi omwaka chemsi onkoro ke bacha se mutandao ajegenda lika tabro yu toti onkoro ke bacha toti COKE igo na bago nyo story kerba ko nyo limo koreke bano ko konyoraje njige ndeke nonkwani okwani umwana nebese mwana tanya ugwatu busa usali umwana tanya mwana tana kugwatu busa tabadali please inkoro kwade sana usoiro mwana buliro ba Jofro usarigo emambia bono nene tuana toko no mutumo komoke ense mona mangana ya asi Getembe fema asensame TV tonyore toenda siduka turaka na jibili asiri ni emambia bono Getembe FM. Your number one.
Unachokiona ndo ndicho hicho kinachoendelea. Sonja esigino etabu atichisi scratch anene chinga kichiga chimeliga ye Christmas. Egoki asokochora satellite ya Zook tonyorwa gura decoder ne dish asechishilingi chiri wibire amagana 999 chuka guse asechishilingi 1000 amagana 999 ase abateja abaye enyolere umutinyo yomo ubusa yani free premium package eliwego kene signature iyo eri entinguka gima iyo kubwata sagale aselikulirya mubuko kubwata chishilingi chiminye na 49 nabo okwenyolera Zook Smart Package chishilingi chimisano nemo nabo okwenyolera Zook Smart Plus Package na chishilingi 1099 niko kwenyolera Zook Classic Package nabo igo eliweyemo chimisano na 49 asekera umutenyi enyolere Zook Premium Package nyora mange yechigosolie chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Mimi sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Niko chukua. Series nechi movie nuli series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani kid shows na tueva enyolere TV ya unampe ya Getembe Television Network ase channel ya number 33 ase package chiga okogora kwenyolera Zook decoder tara asinsa mchiricha Soul Enterprise Masimba Plaza Building usena bugwa kesi migwetra sechi number 0739332468 gose na bugo tara asinsa mchiricha Aleno Electronic asepara ya Kisii Migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja usebwa kesi migwetra se number 0714067223 wigo nabo okusanga munaintu gwetrust namba chito echuchire 0205200025 gose 0703010000 Zook life got better. Twatire kuma maine twatire kuma Keni Uhuru maine otire kuma Etuka yo womo ya Uhuru Superstores iye gutuke milunu chubu songo iye konya ebintu au aseli kulidigo kona ngumubuko nkonya bale ebintu byobwaga chibuna bono amabati kurwa siche company au emesumali ye chingenjo chonsi chichuma chobwaga chingenjo chonsi chiwaya buna bono binding wires chiwilibaro chisimiti chobwaga kurwa siche company au egati ebintu binde binge byobwaga chi mwigo mbabwa chi boards buna chiricha MDF egati ebintu binde ebinge asinse mu ebintu bya nyumba nkonya bale chi mattress chingenjo chonsi nabige chire cheche size au mbabwa chitangi cheche size au nkonya bale boyigo ebintu byokulya buna bono amabuta yo chingeni kurwa siche company au amasi ya mandasi kurwa siche company au aya yokoruga chichumbi chisukali egati ebintu binde byobotumeki Uhuru Superstores igababwa tobo korelyo buya chingatoko bole bintu asetukeye mpabwa te customer care ebyego segasekera chi customer buya chingaki bakogora ebintu igababwa te chigali ekyo chikokora obusombi busapi chingake kwagulire ebintu biga uchande onsi aliya sorabe igobagotoka ime yo muchobusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ime yo muchokisi asamange bakeresi mgwetra sechi namba chabo 0111161500 gose 0111116150 gose gwetra senambele 0111161502 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Enya gitari ya Nuga Best nenya gitari ya chirengu maso busega segire mechando ao ya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero
eyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yani kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseranirie amariogo ayo akorokwa nano diamond tumenium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole obwoigoro mono ase babwate michibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyeko yarungeya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba nuga best iko bagotuka imeyumu chobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu nja samarieta ngoro kwano ngaki ona arwareta marwaire ara mange nkagenda chinya gitari yao korigio bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha nuga best ngashugurikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini chanuga best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroya nda manga yarengo mubero nenta amanyete na wenete asamange bakirisi nigwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Elimu Academy nesukuru yoboroso eyekorwa amegire yekiseme chichumurulio omuya OCBC na bwigo na junior secondary igobo bwate enyombe nene ye ebitabu yani library eyoboigo ebwate ebitabu bisaine ebyumwano arasome nigo boigo bwate science laboratory na boigo computer lab ebirasi byabo nebigale buya na ebyo bisaina sabana bagosomera ebyo bibwata mazingira maya abaro kyabarase skuru ye igo bwatu bumanyi bwisaine na abo banchira mune wizara yekisemi libagali sukuru yeneli nene ase omwano aragosorelie mbabwatu murubulio boarding ase babwata chinyomba chingi ya sabana bakurara echo chiwatete amachika boarding kurenganamo ne wizara yekisemi imeyense mbabwata chigali chobosombi echo chikoleta abana ase skuru yena bwigo kubairania inka intake y'umwaka 2025 nigo egendrete ayirera erigwenyorere libaga omwana wona kwibwatanya mu skuru yiga nigo bale kilomita ibere choka gukura kuri umucuria obusongo gucia ase omuchokeroka ase bale nene ya Kisii keroka asamange bakirisi bigwetera se kinamba cyabo 0780894411 bosibwetera se nambende 0728722255 Elimu Academy, educating for eternity. This festive season, jingle with the stars on Star Times. Renew your subscription for 2 months and get upgraded to the next high bouquet for 2 months and enjoy more entertainment. More football action on the Carabao Cup, La Liga and Bundesliga. And he's taken it! More kiddie fun on the best kiddie channel. Like I think he said the magic word. More reality. I would never think a wedding would be like this. More movies, more telenovelas. I'm sure I'll like you because you're unlike everyone. You are my baby. Renew your subscription today and get upgraded for more festive cheer. Download the Star Times On app to never miss a moment of your favorite shows. Star Times wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year.
amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana ayanyolera obumanye nanene w'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Getembe Lab asensemo ya Community and Online Working imiheskuru yiga ya keti nigotobwate a modern library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ale nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design asetobwate chimashini chekerero inkoigeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwigeli Beauty Therapy nyuranga ase Beauty Therapy nigo okwenyolera obumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira moletu mwanu anyolere obumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa nyakinyanya mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate chikosi kya kisasa ekyo kiragere omwana anyole gase sobwango usasa kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees ndasa kotanga kwansi ere busa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga ni mwana weka Keroka tokumo konya osose program ya kusibisonyo tanya ku apply kubwatikana no kwandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yaye igaso ogwanja ko ino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana baberenga tigatoba to kasi school ete Keroka mureta sobwango ndo batana na accommodation injibwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eli baje utokonya matukane mutu asamange na bogwaka esimgwetrase chinamba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyolera obumanye eri bwebekeri bagali lya asense yiga yokwerwanirira Pink Premier Academy neyamuye chiskuru cy'uburuso ekyo kikubeko buruso byeko cyasumwano ase okwanyolera egasomo ekyo kiramukonye asa matukale busyo ezukuru yiga yekutuka ase bare ya Kisii Kiogoro chinsemo kiri cyamenyingwa ebare kogenda chinsemo kiri cy'amasongo igo ebwateli bagali yali nene asa bana bakokosoreria elyo kubugirana gukine chitalanta cyabo ebirasi byabo nebigale ebyo bire ebiya nabibwata mazingira ayo akwirira abana gusoma buya ngosome bali kurwa playgroup PP1 and PP2 asbibo bagasoma kurwa grade 1 weka grade 6 nabwo na junior secondary school nigo babwate a science laboratory eyorengiya sabana bakolela amegelyo school yiga igo ewanchira umurubiri umuye w'amasomo OCBC asebwata bali mabuberuete abo bakwegeli abana buya ale n'amasomo nigo school yiga ekolera ebyegwa asebabwate music and drama efisi yabo ni gukwana n'irigori rya mubuko asibego babwate merubyo ao korengana muno konyora wici amate iri kweniki ngakira umwana ngonyorare egesomo nigo bakuru bosombi kucyasa bali bare HD scholar asibego bali barase boarding babwata mazingira maya yo gusoma intake nigo egendrete tutarelero iri kwibwatania kabaye oyo mubwa bali bakwibwatania munici semi ekyo kirabayirere konyora obugimu byasa matuko ali musyo asamange nabwo kisimbwiterase kinaba kitwa 0710755578 gose 0714673963 Pink Premier Academy asubu wibuko chakira elioko kwa ankyo yao engia
Christamarian Mission Hospital niyo koreringa ba mentire obokoriri bwaye nakoba ubuye kigima asa marieta ngoro kwa diuka poko no munyaktari korwa se nyaktari aba sister ya Christamarian bono enyaktari ya Christamarian ngoro yere moroberi oribo korikia abantu oswa sha ntori gwakania kwerikia sware rinda lyonsi oratware na botogo konya bono mbabwate CT scan na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unity HDU Jumatatu ndobwate kliniki kia abantu balibe lisangu ekoro kwa dermatology clinic na psychiatric clinic asa abantu balibe bwato burwire bwobongo Juma ine ndobwate kliniki kerikia abana gekoro ku pediatric clinic na clinic kia bangina gynecology clinic mbabwate ensema ya dialysis eyo yekerero use the latest ensema ya laboratory Jumatano ndobwate clinic kerikia surgery asibali bako barwa bado Jumatano eyo ndobwate clinic ya bangina naba rwere bali pia babwata magana ya mauga babonekire babekire chichuma koro kwa orthopedic clinic aramisi ntobwate medical outpatient koro kwa MOPC elia marwere mono mna sukari pressure malaria eyokoba aramisi tiweba Christamarian nebwate ambulance asa bokonyi bwa emergency usibwango asaba rwere bali barware te chinyiko ntobwate clinic kera ukigeo korwa kira omotienyo sita aso mwaka lakini bono twachirete tamo kira omotienyo gatatu onye yabanja no twakora gatokora match yende twakora omotienyo sita oyondo omotienyo tisa aso mwaka clinic chia maino ntobwate pake ward yabana bake bali banyoreru lakini rene matuko abo taraika batarire ase omuchibo songo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa Kisii kogenda chitangio sikimabondo boigon tobwate ensemo ikoro ku maternity ine ensemo yabangina bali banyorera abana ose bagochikonyora abana asa abantu bali babwate megonge ko baroma bali kiru n'abanyagitari bachikokorerwa masoezi tobwate chi specialist nyagitari ito chikoro ku physiotherapist tobwate ensemo ya theater ebwate bintu ebinge nabariganiri ase nyagitari ito ya Christamarian ni nyagitari omugusi na hinde takobwa magana yerigori incho toikaranse tokwane toigwane tokonya asamange bakirisi ase namba 0720266999 gose 0791394904 omusike omuseneto omuchore Gloria Oruba nigakobaganiria Christmas kiyanu mwaka omuya bwebisyo na nigakobanyire buna omwaka ogocha nagendere gukora emiruriri yaye eyo agendere kobakonya abantu omusike omuseneto omuchore Gloria Oruba nigabiri gakobakonya abana kurwase bungelia bubasi abo benyorire erunguri asomurubiryo oyumanyekanite buna udia Glo nigo abasirire abananchi asogochake na kugenderelia biashara byabo asomurubiryo umanyekanite buna biashara na Glo wigo bali babwate chichama kusebi kundi nigo basirire na chama na Glo aswigo agendere kobagagotoria abantu kurwase okanyora machama kirenoku asomurubiryo umanyekanite buna chinsoko na Glo wigo asomurubiryo umanyekanite buna kazi na Glo asabanyorire abantu kurwase nzabo kiri cyabo basi na nene abora abantereba emirimo ase kinse kiri cya Michael timweba nigo boigo agendete kurwanya obutaka na boigo gukora okuningorwa asomurubiryo ye uyumanyekanite buna Glows Pad asago konya abana abanyaruka na boigo n'abantu kwegendereria umusike omuseneto omuchore Gloria Oruba bigakobaganiria Christmas tikia n'umwaka omuya w'ebisyo 2025
Chuo cha anuai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option, ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering, ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, scribal studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima, ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigogi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Miruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelea katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Hi everyone, my name is Abbas. I'm the only supplier for the orange label. It's from Canada and it's a really high quality. We bring hundreds of items in this label. We have purses, household, blouses, t-shirts, trousers, jeans, and we have number 1, number 2 at really affordable prices. And now you can get them from Mama Tefi in Kisii. Mama Tefi mitumba neduka enene ywekonia ebinto ebinge aserigoliye nsekegma mbabwate chibels au cha mitumba buna baby lights chi curtains ne chine chinyinge echo chiri cha grade 1 kurwa sense ya Canada tibweba nkurwa bale obosemya guchese bali bagwansa obonchereri obobwa mitumba igoba gutuka ase amagacho a Imperial asensemo ya Nyaro gose ground floor imemo chokisi. Mimi naitwa Monica Abedo Rongo abiroka akao mzigo kwa Mama Tefi, naenda nayo Rongo nauza. Mama Tefi ni mama mzuri, tumekaa naye miaka 3. Obro mi kende de usa maber, ibro yudo gi maber. Oro Mama Tefi en mama maber. Kata ionge gi minyalo uso, to bro chungi malo. Atakuinua, atakupea mzigo, utauza. Asamange bakiri esime 0727081605 Boigo 0727574835 Mama Tefi mitumba asamagoli amaya oteyagie oyo nende Mama Tefi gachira samoro ko bakira kwanza ngambia mono asinge nchumwa bwatranenera si biashara bya mitumba singa kiyere ntambe nande togandirete ko bwatira na mona eno Mama Tefi gachira seri tukoli yale ko batebinga government mesige menga sobonke mesigo ko Canada ne mesige ende ko China teli ko bwati ngambesa kyo bwate chirio bwate neba ni 1500 neba ni 5000 incho sema Mama Tefi mitumba elinda nyale ko bagako bawo bosemi wa mitumba. Exile Elementary School nigo egokurariria ayo mwibuli amangana mayanga nubwateri baga yo kubika umunu aseskuru egokoria byagwetana skuru ndiyonsi asorogongorega skuru yiga nigo egotoka ase a junction ya Nyamate para ya Mugunga kogenda Kilgores skuru yiga nebwate a school band a science lab a computer lab ECDE classes kukorabare obasombi kuruanka
gwikaka gwika esukuru na kuro skuru gwikanka mbabwate ibirasi bya sign language mbabwate boigo French naboigo ase ebekire nasagia asabana bakwegerera tibwe bangamba bwate junior secondary asamange bakire sima ase namba 0722 768-474 gosem 0100-774318 Excel Elementary School no mwano atakeire. Welcome to Excel Comprehensive School, a school with purpose, a school with a vision and on a mission. To our esteemed parents, we thank you for the support you have given us so far to this point. As the year ends, we urge all of you to be part of Excel. Come on, come on. My name is Rebecca Kirubu Amisi from Keroka Technical Training Institute from the Department of Building and Civil Engineering. In Keroka Technical, we offer courses and we prefer women to take the engineering courses such as carpentry, plumbing, masonry, land survey, science, mathematics, and mechanical engineering. Hello everyone. I'm Emily Awanga from Keroka Technical Training Institute from Electrical Department. I would like to remind all ladies to take this course, that is electrical engineering. Since the course is marketable, if you take this course, you will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments because we are ladies. We know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Alma Aita. I'm from Keroka Technical Training Institute under the course of carpentry and joinery. I want to tell all ladies outside there that taking the course of carpentry and joinery gives you an equal opportunity in the market, hence bettering your rights. Welcome. I'm urging the people outside there to bring ladies to Keroka Technical, whereby we'll equip them with practical skills, knowledge that will give them chances to work outside the world, and then they can be role models when it comes to practical aspects. So kindly bring the ladies to school so that you can give them this knowledge we have and they can be able to support us. Thank you, and welcome to Keroka Technical Training Institute. We have the intake in January, and we are requesting all the ladies outside there, despite the age, despite the ethnicity you are coming from, we have equal opportunities at Keroka. Huwa tunachukua wanafunzi wote. Thank you, and welcome to Keroka. Nabona umuswati wangu kakarira Sakaria keumia Nabaza sami umwa wakara majana manene
Waite karibu nanda sembe munchumulino motegerali. Good morning, karibu sana. Aliyesoke bwatete mambia Bwana. Yes. Uba makwili nagia kujanda akuiromo komo twarurumbia ubi makwili watu chanda omoyo matozali gotikango tebi no chiri tukumenelia lero itukelia chuma abantu rabange sana baito bakoelewa abantu rabange sana basiritia magimabo bakoelewa. That is why esani yate bangaki ama kweli ngaki watu chanda. Yes. Okuiromo kuomo okuga nyumba tuchire. Yes. Nande sokura abantu baito baraleta bangi abantu baraiya bangi bakoenigwa tunyawatenga pole sana sibali ba minto basire bamwabo bali bagwetera ama imichendo ya magombo nabo igo aso osiria bamwabo kigagini kiga nande eneki naye omunyenenga no ekerora sokolemia bamino kwa rura message kinge usujumbe kige chokolemia baminto ansemi chandele bwata karibu ansembeo dikana beno gebere na isanga isero chobutukiri chisa chibono mambisa yemo muri Etwani ensamuni ya gatatu. Good morning. Kegatiri sote galia mugakuri omanyene kegatiri sote ukurukupita na asiriti murumo abo bone seina biri bono chirindite ya to okore matata chirindite yo. Karibu kiatogenda sasa mwende mwambia Bono atogenda hukumanyia Bono mwambia tontukira sa magazeti ya subo ngutuma inaliali kila subo hiki mwambia Bono anema kurua sasa ya magazeti lakini eka tutogenda sa magazeti mwambia Bono tuara kunyolinga ayo mwenyene mwambia Bono wakolete Christmas na bwigo no bateli bagali abene kigma liukugura biroganeti ansa maguli ainse kegima yani Bono mwambia tontukumanyinga guitania ko celebrate na kogokera Christmas Bono nabikonyerikana naye ruganite kuigendelia suku na boy gwanda kedi ubwade duka ogendre koni ya subunchirilia Bono tugu kuirali molyuka tukumanyinga eduka ya Uru Superstores ni gobali namba EMO na watanganire kigma goko ene kelinga mbabwa tobokorali obuya burubansu na guitania onsi nga nabokugura ebinta samaguli aramororo Bono gura ebintu kuru nyumba gali ebinta samaguli ainse kigma munabona bokura ebintu bya nyumba buna esukali uri omochere ogore amasiyo kuruganali ya mandasi ogore gali chisabuni ibiriti ogole byonse bi asamaguli anyise lakini asasamuli olsela enchirendenga nabo kumbura byonse utabwatibu aba bonde bonsi kuri neduka ya Uru Superstores Bono akatokonera eduka igani kwa balebo igubusyo asasamuli okoni ibintu byo wagachi sokuro nkirikika subongo bwata asasamuli bwa ngategea subongo bwango ikanchirendete yabarende kweba ki sorry karati gatoragenda Uru Superstores mbabwata chishoma cyo kwagacha chichuma cyo ogosambere Uru Superstores mbabwata chizimiti hallelujah Uru Superstores mbabwata mabati getinya mabati riguta mama ke muntu okay Uru Superstores mbabwate ekitokuruka ngakyo sariyo ngetokeli nagate kweba gaki mbabwata moyo aye no tarizo kwagaja tuwale nkoenda bona kuti mutuga yako karasi matoko meroma te vitireti mbabwata moyo mbabwate bituma bya gukomera njirindete iyo mapema chikampani ao kwa razako ra duniani iko katokwanira edukeiga nigobo igobago kobokoreri bulia yokoligia to kunyulia nga obokore bwedukeiga nigobole nambe mo nigobole mulero kegema asenjo ekero kwagolire bintu binga sedukeiga nigobago kobera abusa utaligwa kana kende bago kobo sombi bwabo somo nchumuliro motegera libono mambia igoto boise gwe chanda kiregenga ine nga kyugo cyo gukora busita kwa namna gane nyorenga eduka ya Uru Superstores batanganire kegema okwa byonsi ansubu yano busira burobonene bono ili kubanyora omotegera lindu kubatalira ayo mwenyene gusoba kire esimi ili kumanya obokoreri bwabo bwa chirenkuma niyo bakutuka samaga chakurunga JM Towers lera zibara ya Kisii gusebara ya Hospital Road yani barili ya nyagitali mbarabali ne bengi ya credit asumu chobo songo boigona nabo konyera sura sagirondo kurunga Uru Complex urule ansibara ili ya Kisii Kisumu mbarabali na Safaricom Center ili gera bwenyorere ayonsi asubu nsubo nene lakini samange bakire esimi ime ya Uru Superstores 011 1161 500 yani enoti AMO isano nemo AMO isano enoti 011 1161 501 enoti AMO isano nemo AMO isano enoti AMO 011
1161-502. Enoti emo isano nemo isano enoti ibere nyeranga Uru Superstores, the people's choice, guaranteed the lowest prices, all your money back. Karibu nyumbani. Ino magrama ya umwenchu muliro bono mambia seduka ya Uru Super na gato kwa yonsi bono mambia Uru Super niko ba chire nkuma kegima. Karibu ime ya Uru Superstores ichinga kichonsi. Unsaliko? Talia sogo unsaliko. Mate na temire go kupima sana. Sana matuka mange kuna tuara beire na yaiga. Mama ke mundu. Unsalike egazeti ya geli kireke gusi. Egazeti ya nigeli kireke songo. Eri kireke songo. Ede songo unsalika yoko someke gusi ka pandetere. Bono abantu kwa na barumba rabia naba songo sinaba gusi. Unsaliko. Ingira ili swaliane abantu kwa na barumba rabia naba songo sinaba gusi. Naba gusi. Aya nkiuba ntoba tebe ige songo toko batebe. Bono unsaliko wakita ya sogo mwana. Aina kuri bagucha kalero someke songo. Someke songo ai. Angana ki. Ai kwane ke songo. Nsomeke songo. Wakwane ke songo. Iko karibu sana bono mwancho muri togende emasema sobo liko mu gazeti bono mambia nekero kelicho butukirije de kamera gitaru na isato igoro yensa emo ya bono mambia na mangano si kwenyora gaiga Etwani Ya Getembe bwakire kegima good morning katusanga amo tuligeli ali kila sema gazeti bono mambia ine ayo mwenyene bwata 92 turakomanyi ayara sama gazeti ndero gazeti ya The Standard. Iko kwa gazeti ya Taifa Leo. Hapo iko ni gazeti ya The Daily Nation. Eka kwenda sama gazeti kuliendelea Tanganyika kamenyerogeo cha Sembeo tumwenye ali kila sama gazeti bona mambia. Sama gazeti nakoletwa sore na Getembe FM. Alright, so doctor, karibu sana. Gazeti ni ya The Daily Nation. Niko tukunyeregelea gazeti ya The Daily Nation kurusko kegma ibwatu magano sego kwanira abductions outrage. Ligaligali ya mangana igoro oroboti yogo chereru kwa bantu. Mungana yabantu kubara kurochinka cyabo asinchira etawenereti gazeti y'ibicakane na gatano bono egukwanira kiria abarayi au na bakenya bayimukire na kubolia serikali ya William Ruto Samoei ligere wetanga na boygo kuligere ya mangana igayogo chiru kwa bantu asabona bange gati abarayi bakugikire serikali y'ibicakane na gatano gukonda chire magano au igoro ya mangana igana bakuru magano igoro yo mungwana kurunga Bili Mwangi uyo onyera kubaga guwachiru lishuri juma mosi mungwana kurunga Peter Njero ubo igabo chera tulitulye juma mosi abigabonsi ni bakagire gukwana guseba kagire ngambali bagukwana bo bigure serikali ya William Ruto asabona bange bakugikiriya serikali na gukagira ndake nganero ego chera abantu bali bagukwana mono ekigoli kiriyegeke chibe chekane na gatano igazeti ya The Daily Nation no mugano ukwererwa asenchira jobo imekegima igani ke konte binga people out tekani. Yani setani bwoko teka bantu. Bwoko butali okoteka lende ogwocherera. Bono garango tebikunde kama gityo nikipeti nerna ocherere tayo tamanyiri azali Bili Mwangi tamanyiri azali Luni Kibrunga tamanyiri azali Peter Mteti Njeru tamanyiri azali amona penati kafuli nere tamanyiri azali nometo yuwaso mu mutangani kwa murokelieta oyo akoro kugityo nikipeti gido nikipeti oligwaso mana mbayi ibibere nga kwa muroka namba ibere Bili Mwangi uyu namba isato mponi kipiangati abono uboni kibranga nayo mwabayo mutangani igona abana abamo ba ochere ire kurwa SNKM. Okay. Sare. Ino magana wa mwancho muliro kuligelia igoro gocheru wage kuliga kwen asaba gazeti nkumulikerere embwa asebwa ngumono abantaba Kenya abake baochere iru ansabona batamanyiriya sebale n'icyama cyabone chikubulia serikali nganaseki abami ntunga ibale chingure chiga chibe cyakabere igazeti ya The Daily Nation nige gukwanira imigano au asomo ko bwigo chingira Christmas igere amichisemo au aliyesemo ya Nakuru imeyagirigire Nakuru County nigo okora abantu ansensa muri kikopi stoba over nigo inyama ya sambe tukirage kegimana bokoranga kyabantu bego kera tili tukiriye suguko na kulia inyama kirage amugo konde nigo enegatugwe asichisemo chiria chia rupa egotoka ime Eldoret City county ya Western Gishu asemo abana bakoreka guchinga kegima asemo igo bwe Christmas nigeria abande boigo kerabali guchinga bange nigo balinga sikanisa so wakrensa ngambyemono nigeria ekanisiria Voice of Salvation and Hearing
Faith Church International imemuchulio Kisumu nigaba bwata nibaikira ntembe kanisa asibali kulimukira makugo na gwakira nyisanga mbuyamono mugano okuliga ligachi nsemo ao abayigo ayande asensemeria ya igali ensemo ya enseminde nabokora abamenyi bali gose abanyene hotel ya mubago kana abamenyi abatalibe enseria jamana abayigete asensemeri yo muchumu mpasa nabayigo ansogokera Christmas na Kenya ayonsi nyonyore emegano au igoro moko kubwe Christmas nemeriga yanegetugwe litukuliria lia Christmas chibechi chakabere na gatatu igazeti ya The Daily Nation. Taifa lero nigegonte biga ogosaba kwa papa mtakatifu papa lenino yo moneno yo kanisa yege katoliki igagotebanga chisi agosaba chisegi chia Urusi na Ukraine gaki nyasare guanja chiere kiagara chiarwanire emyaka ibere wikira bono iga page 8 uriyo gwate gazeti ya Taifa lero na bawesome. Page 4 of the Daily Nation ekwanira end of the abductions Kenyans atala President William Ruto ligali bana ba Kenya na kibe mukiri goro kegima na kurwa engana ya abuche somuraibu nsobaske William Ruto igoro yabanta basai baguocherwa Kenya na bayigo kubeko byaraz nabantu bakayiriko babanyimbo ekaruguli lya babwango mono bali bagwa tugira mangana abo bono mundia nekyombekeli kyaba wakili sabana chibina na bayigo chama Elia All Orange Democratic Movement gweta somo nyakirogo Raila Odinga ekebekeli aba wakili Law Side of Kenya oyo kabiro mokonyo muraibu nseri Gathi Gachagua umuraibu chama Elia Wiper Kalonzo Musyoka bayigo umuraibu chama ya Democratic Alliance Party DAP Eugene Wamalwa umuseneta bwe county ya Busia Okia Umtata na bayigo Olio Omakueni kivuta kibuana na bakenya chiribu chaba Kenya bange nibono besokiri na kubuli William Ruto nguraibu insekura nche amangana yo gochero kwa Kenya abuchire bono ligelinga ke serikali yago ntuliko Nyamira yonsi ne gazeti jube chaka na bono mambia The Daily Nation. Aigani gomba tebiunga aba Kenya babegete obokongu bwenzi bikano bakabeka bokongu mechando yabo yonsi bakabeka kando yani chisita okay kuna babeka kando bakalie Christmas very smart very accurate very intelligent abandi bakogenda gali Bwani abandi bakogenda gali Kisumu bustani gosenga katika bustani la Kisumu hapo sasa bono bakabeka chisita jabo kando chiake karokoro ili mugano likecho bechichaka katika zeri ya The Daily Nation ukwanera Ruto Raila intensify AU commission campaigns aligali wana campaign gosebo igo amangana yuwekera ekoko kwa yo muraibu chamilia ya ODM Raila Amolo Odinga asukuli kiro kibonya kirogo bwe chama gusoro nguru Africa ekurunga African Chairman Shiba imambia bono na bokora gali nga kibono campaign cha chiendrete kurende abange nigo bakotebanga umuraibu insenigo agenda tokomo kodera campaign asubwango mono ni kumuraibu nsobaske William Ruto baumirana amuno murayi ulio gosoka kurase gosekero kibonya kirogo boro nguru Africa tukwanira Musa Faka Mahamada uyono ogosoka kurase kirogo kigyobo nyakirogo bweka nguru Africa nigo baumirana na Ruto asiba konta mangana au igoro yo komenta chinguru obomo obu Africa na bigo gukwanira ikelike ganeri anse chikura echuko korekana choko chora omunyakirogo omujya bworogonguru kero Musa Faki Mahamad agosoka kurwa sekirogeke chibe chikatana limo nabakoranga eko musangire karo gusogumira kwa ya William Ruto no murayi yumukoro agosoka kurwa se chame egose obomo bwa Africa ninki bakwane tebo bisi nyorangana yonse chibe chikatana kabirega zeti ya The Daily Nation mambia bono aige gonte bingo mobunge nara iga obegetu oire tu kotini nkiakwere ukotini niga umisa umwana bw'umugabana bone gotebekananga omubungo yiga no are koti no mbachete koti bagambere ngakia koreteki ngakia kumisa umwana bw'umugabana life and direct babu
nyora umugano uri kesho beche gatana gatatu bono mambia nigo urumugano bwa magombo uyuringe umwaziri ase serikali yaye umuwaka moi gusomura y'umukoro moi nabo yigo mugaka Kenyatta nigo bono asiri ubumabwaye tukukwanira uyuringe umwaziri nadhana waliwula mnoko uyubono ogotebekana ukabire umurikyo munene bw'icamiria kanu nande okoletemere mo asige keke nene na Jomo Kenyatta umurayi umusanga ni wensi ya Kenya nabo yakoremere mo na Dani Trotich moyo murayi okabire wensi ya Kenya orumoga koigani gasiri mwabwaye kabwate myaka 102 koiguru mwago otemere sana otemere Nathani waliula mnoko nigasiri tu mwabwaye kabwate nigo kabwate myaka 102 wana ine rokumeti sukuru wika 102 years taliento kiego sori na wakora ujumbe yumwanchoye uyubano okurunga Doris imiti mnoko uyotabanga tindegena na siru mugaka kurende ekirinda kwane kiringa umugako neni galingo mugaka uringe bwekene bwenkoringiana gokorera abakenya msariko Musa nere ngabwate Musa ebona ina mangana ali historia ya Biblia and something 1000 and something arafu nsaliko oyo nde Farao hapa yirenga babwa Farao mbali ukwana omuntu gukwanirwa se Biblia obwate myake minga kurunga Methusela Methusela ekarikurigeli ya Jonsi tali Biblia twaringe nyora mangana ndali kirasa gazeti bono mbia gazeti egukwanira chube chicheche gatatu The Daily Nation bano nije ko mungera ekuru oroboti igoro yogo itoko yokabero umunyakero gogo somo human resource manager bwe company ya Wells Fargo Willis Ayeko uyogo tabakaranga uitetwe ni bono abanyimbo ba robot kibwabo na batanga niga itetwa se okongentwa nabo igo ase ogwakwa egentege tour kulinde abantu batana babire nigo babikire byara kubatikana nayo agosogo itwa kwa Ayekom egati yabali babikire byaro mwencho motegerali ansobo tukikara bugenderete ansichisemo ayonsi nyora ase gazeti ya The Daily Nation page 8 bono mambia nero kwa nomugana yo tomanya go chagaiga omongwana naro age tulisasi engakieri ya Gen Z okorobeka na korwa Gen Z igo bare goteba gaiganga ngoye ni gwarengeri tukuria igoro na ene tukuria igoro bono rinde ensense nero age tulisasi ne serikali rakirende ndero igoro are ngoeneko Ekarukuri mugano ori Kisii County bona mambia page 17 of The Daily Nation egukwanira fire strategy family leaders demand answers ligali orabana banne abubakagire kusiro bugoma ase enyomba ase Semilia Muranga County kirali kigomera kyanda ibono abagotebanga ba yetekegima niko bono chiamate kigane tikonyora obwene bwabo ekero abutuki bagendere tekegima igoro yogo kwa woko yoko kwa bana kolingana namasinjiri bwe myaka 40 niko bono asiriti abana bae banne egento bono kimutikite kali gechane tekiraga sakobole serikali komo obokonyi na kutukana seki abana ubajete chibe 15 kabere gukwanirira mangana yuki masiga zeti mangana Kurasi County anamono Kurasi County ya Muranga County abakenya bagotebanga batikire chisita cyabo kando bonezere Yesu kukubali njerendete iyo chisita kibitetenze nanya so makuru maega lakini ike kampechi ya gatano epechi ya gatano bono gano eko erakirige ntwa gotebanga wafanya biashara wafuna wengi wakiamua kura sherehe hata ingawaje hali ya maisha imekuwa ngumu. Nabokoro mugano uri kechibe 15 bono mambia no mugano boy gobu mo ichano au man street to feast a friend ended in tragedy ragali inga kibono omusacha bwimi ujekyo kagere ngachiri 19 omutu 10 kabere nigo omusacha kurunga Kevin Makau wimyaka 30 nebere achetego kwani ya omusani aliyasesa ya Kasarani ime Nairobi kulinde litukeli kaba eliomoeli oye asumu buaye omusani oye oyoro mo sani bwa matuka mange Kurasi County ya Nakuru
nigotebakana omusacho igachire kumukwania achire kukwani musani okurunga setke problem ya kamero 3 kulende egekegeke omubere oye ugachotoka ase emojere ime ya Nakuru County wono omuichano monene ine ngaki Joseph Makau asirubuma yemate ayinige kolera ngane nene asobono ekobolia serikali gutuka ngaki Makau uchitu kwani musani ya Kasarani ngaki atogete kara se mojere ya mo ime ya Nakuru mngana yo muichano monene sukuru Kenya ibikoru yo boiti bya biri gurusa sana urocho montako rubuwa yo chukwani musani kaki mburu baki uko elinga nchitianda randa ikaga Mombasa kwani musani mwaje kanyara kale mocheri sorry mangana makumusana asubuango page 19 of the Daily Nation ngokwanere amangana igoro yemeje amangana kuruchise chama iko international news igili inseri ya Ukraine na boigo na Russia nigo chikwembura na kirege asubono abarai na mukrosi bembiru wense United Nations abekobolia achisege chogoti wali mulyoka asabantu chirbo isa duchimi ibere bakagire go chere ko wetera amakonwa manene ekera bangi batiguru batabwati obumenyo asige chigachirigati ya Ukraine na Russia jibe chiko mekenda nguko na chiro mugano asige zeti ya The Daily Nation boyo karoti kata asige zeti ya The Daily Nation bono mambia niko kora omugano olikire ase umurayo mukoro bwenseria United States of America kurunga Joe Biden akurwa ujumbe yaye iyo tagwe kanete neyo murayo chorwa kurunga Donald Trump ase Donald Trump arolekanteka gukwanira amayiga guchesa ba America na kubakwania na kubatebinga bali sukubu yakulinda se Joe Biden arochireta mabera abamenyi bensi America agukwanira igoro y'omorembe asagotabanga ensi America nigani iri gutwara omorembe asibono jujube cyabara yobabere chitaiwana nete kigimago cyasaba America nyora omugano ulikiri chibe cyekomera kendege zeti ni ya The Daily Nation asobango kigima boyigori yali mangana nde kurwa sise cyama ikobono mambia Mozambique crisis abantu egotanga 1500 inmates escape from jail rabantu eliwe mochimi sano nigo batamete kurwa sechera asensori ya Mozambique maigajiri ochiriti ndigo korekana asensomeyo egotobekana baiga batamekura sechera bono nigo egotobekana bantabwa bange no abantembero ngitana batendo nigo basiriti amagima chinga kichubo saga nigo nene as engaki abasibwa basogete kurwa sechera nabokora nkibe yagete chibicham bagosoka bagotama kigima bali nomogoko ngatwa sokire tuachire kurwa sesibo lirelia echera abantu basibirekero basokire data batamire omogoko monene za aiganige kontebinga chi promise chia serikali chia torosiri nigo chire chobori mochioka asenge njo yake bintu batebete bare kuikira ni bado never bado ono nakibaho teranga serikali ya torosiri ni chi promise chobori mo nabokora omwenchumo tegerali ayonsi nayenda manga siga zeti ya The Daily Nation ngati ukuira subu ngima akura siga zeti ya The Standard abono mambia tuli lina aliya aire obulito siga zeti ya The Standard abono mambia a brawl over abductions of state credits ragali orenga igoro yimangana li rochiri berera linene igoro ya kilinga serikali ekomo chigwa soko chererwa kwa Kenya abago kwa na magema mincha ya serikali Banada Kavuri Billy Mwangi nigatia bali abao chereywe asibakagirenga nigo bago kwana bobe igore serikali abana basaba keke machiwe chekane echukora kimugano ya senchira yobo ime page 2 of The Standard egokwanira how Kenyans marked birth of Jesus Christ ngakiaba Kenya banseroke tena bogo chingira litko lyokuburo ku mwana Yesu ku mwana Nyasaye Yesu Kristo ase Christmas chisemo ase gazeti ya The Standard na bokora emigano abange balinge go chinga sibali wa countimbu abange asime bogani bakoragira bange bagusamba chinyama abande asikadi sayimbe gusaba monene naboyigo abande asim emicheme nene gutara ajonsi nemegano elikirishwe chakabere bono mambya ranga limo nchoma tayari shabos blames Papa priest for reluctancy to join new scheme ligero magano elikirishwe chakatatu The Standard gukwanira iguru munyakiro gobekembe gusibwe omurobuli mu yibobo gweni okurunga social authority ekurunga sha bondi yakomochia kigima ansebalia
bakogenda mamincha nabo igogota join na gutebwatrania asomoro bulibobo gweni agentago tebanga muburo bulibobo gweni ni gobwata maya amange uchesa ba Kenya ayo mangana omwencho motegerali yomunya kerogo bwomoro buliga osha nyoromono USA gazeti jibe chichakabere gazeti ni ya The Daily ya The Standard bono mambia yandali kirebo iga The Standard bono mambia ngokwanerere amangana on igoro ya kelimo ncho motaba nyinyi babako mochwa kirage asubuhi baba Kenya chibe chichakane na bokoro gali megano ili kiroro asaba Kenya bange bono bagenderete komo changa andaka banyinyi mbona ubali na mbeye masubuhi baba Kenya asinchira chibo tutu kando kulendekero koro mugano likiro chibe chakatana bono mambia gazeti ya The Standard ngokwanerere Ruto ichweri deal was blocked at a secret meeting in USA ragali komera kwa William Ruto no murayi omokoro o Kenya Uhuru Kenyatta ngaki nkikubwate na bayivo musangirekano bo bisikegima uyo kolekanite alichisomo chiri chensi United States of America igoro yabayiga babere inkibaro bere tikuchwa kolekana keroko soma chiwe chata nalimo moyigo numugano ansekelinga family gusi yamate ya Kenyatta nigo andake ya lekande kibwata chinguru chinene andake echichubura ya Kenya negekora andake omurayibu insu ya Kenya muske daktari Samuel Ruto akolija Uhuru Kenyatta kuchikonyora ogosiro konene kurwasi amateiga ngakelinga kerwa sirune amate ya Kenyatta linobakonyoro bubuibu ya serikali ya Kenya kibe chichakatana limo na katana kabere nkwererere igoro ya Kenyatta family nkibwate asisiasa cha Kenya nyora amangana ndekegema achibe chichakia ndani yo chigukwanira stop abductions and corruption regions leaders tell government bono abakunde kanena baraibe serikali bechi kanisa ni bono baboliri serikali tikakocherera aba Kenya tikakunereria aba Kenya nyora omugano olikire gaiga asigazeti igoro yabarai au bechi kanisa au bono be sokirikima na kugikiria serikali ya Kenya kwanza igoro yoburai bwabo ububange bagukwana n'oburai butalibu kwegenwa mugano olikire shibiche kianda bono mambia asigazeti ya The Daily ya The Standard bono mambia yande nkuru agati nabokora emigano au asijinsa muchiricha version mangana ali kwego ya kegema mangana yobonchiri na arasa gazeti kalika bas ime ya The Standard nabokora omugano ili kire kegema kura sensa yobonchiri ya nenda mangi ajure manyesi gazeti ya The Standard kurenda sobongo kema kuyakora egazeti ya The Standard ngukwanerere asibiro bicho soli kura sebiti chibechi chama ega kegema emerongo ebere nainye ngukwanerere nga ekoruma makali yegoli ya manse mekirabikiri Man City na Everton nigo nkigose kole ase ebirabo ase ligeri ya English Premier League nabakora gali moncho motegerali ase ebiti na lya gukwanera igore chitimu au ni menano belibia EBL sigazeti ya The Standard bono mambia sokoro na rayikura sigazeti boygo ya The Standard bono mambia Okay, umwana lisase boli utongira gatonge katalisiri keronko ende tundubali ngo muligere ne banaende hoteli page 3 haiga noto kwato mwana gaiga lisase bitaifa yani lere to kwata bitaifa ukorokwa nere bivari ajieng igo karama nanga no yoroje no yosoba makopiyo emiaka bwate osiri na moja korwali chisemo chia kaunti ya Migori ni garu mwanafunzi ase chuo kikuu yani ase chuo kikuu ni university igare mwanafunzi kwa university iga sobo ni gere Nakuru mabe iga na menya sana Nakuru no agasomera okay ngorusiga live and direct kominyoki immediately on the spot without any effect mkoile mpaka donosa hapa na pale mapema. Okay, leo ni siku ya Ijumaa. Leo ni siku ya Ijumaa Disemba tarehe 27 mwaka ni 2024. Taifa leo pechi kianda donosa hapa na pale. Wana wakaiga ikongo kominyoki immediately on the spot baka sako kusegemani segemiani na naruko naruko waiga ni gongo tebi wa umusacho yo monara igumugete
agatebigwa agenda chikuburugera ebituma yani mahindi ni bituma buna agenda kuburugera ebituma umongino yo murigete akabwata agakora kyakamoteka nyara tomboli nyara niki kamineti umongino nababwarita akamumera yani akamuira straight kwa raza gara duniani tari akamumera kuchinda sabu inu mona kaite na bumai na buigwete okay igabu ni gotora sako molikyono ni gakuru kwa kipungeno cheriot korugabu korusigabu koire paka kunda kunda kindu Kitui mapema. Karameni arudi nyumbani mikono mitupu baada ya kuponda mali yote mchini. Umuisiniga akorete gasi taoni sana. Usenyanyo rovi do problem muisi agakore mirimo sana. Munakore mirimo. Mishapima kwa razangu. Munakore mirimo agakora very smart very accurate chibesa begete byasani bingi very smart. Muisi agaikerezo kukuiga ika muna yaika karusiba sia ebengi chonsu pia gaswa ko ponda raha yani agaswa kwegoki oino molikyono korukunera John Musioki korusiga bwonko ile immediately on the spot kama gari ya miraha mpaka sakorukuna makupa Mombazani babu umolikyone Janet kafunga roba vuta roba afuta kusherekea ushindi wa timu yake na awara girabuni umuisi akaende ndagire ntindi mugaka na bayichete ndagire ntindi ase kirabu no muntu makomuzana soko lye mupira no muntu bwanjete zane timu fulani aitamani yu Chelsea nini Man City okay bano muraka enda kanyomaru unanyomaru agatinda munatinda tachiti korna mupira bona akachaka witia aigano ikatundi yanere kwa raza kora duniani acha witi ngike na akora mulikiona akoro kwa Janet kafunga mkorusiga bunkoire paka sakoro kunga Chetais Mount Elgon avuliwa wati vakanizani kwa kuwatapeli washiriki Mungu anaraigote betigusu kuese kanisa agatebu kanisa toko entiko bapi inkirindo tariko bera agatebi gutoka kobera agaiga ekiagera kwaliana niri abakristo gamono kwaliana ndi abakristo gamono asekete kanisa tubana ndiko chagaiga ayege ntoko kora runda ndatiko kora mulikyo na akuru ku Dennis Sinyo okay ngorusiga bunkoire paka mutopanga Mombasa agaiga mulikyo na akuru ku Janet kafunga olinyanje tesana ngo kana chibese chire igoro anongo chikukorera seti ya taifa lero ahonya mume kutomezea mate bidozo wa ushago mbaru tenyorobi akajesu huko muna bajesu huko muga kalende bono musaja karo lile chapima okay musaja karo lile basuba dibono beke nyoro bono ji bienyeji okay mukungo ya gaswa kama tebi ngaye tata tigana kabisa pi ne bienyeji byali zabuga tukolezo kukutoka na Nairobi hapo nango koleka seti ya taifa lero kwa razangu ra duniani mwaka jamisi karaba right buno munchimulire mwategera libono mambia na rayuali ngasama gazeti karatoa kwa manyiri gazeti liya The Daily Nation Taifa na boyiko The Standard kwa manyiri onsi kenda ikomi beke mochirege chisebere buno mambia tonyore never ekaro mwancho matogero sangana itwa Etwani Ya Getembe mambia mno soguro toy never Etumbili
national anthem ya never street nchirindite yense nensensi never ya lero nikekoletwa na Ouru Superstars kwa raza kora duniani 011 1161 500. Okay liyochi ule enogule omwana ule tigakuburiga gakiteria sobe taririoka bigotoka baba taririoka bigotoka tata ndirokonyora bitayo ndirokonyora birororo yani ubugimo obu naturiga igotoko endega sigizagi style brand kereto twachikoba bono kwamanya konyora omokungu era aruche ngaki ngango mogaka bono tandetere TV viendo data ete tan correct gento kete data ete tan correct era akubucha chibes era ako ayerenga yakorusi tate kubuli gakitaria sobe mama. Okay onya tabuati mambingu tuarali pekiagera turi mwana nuroje. Okay kayo mugaka taria sobe mugaka mongino nero akokora biashara gaige town tarajaga ali wapi ngosambale bituma gaige chiro bona aje kwamanya kuro kwaso agotenga njibono ninduga igantabuati kende nabongo so anyomba umukungo cyane chimena liuchiule nuguru mwana ule kakitaria sobe ngo kobolio mugaka aracharinda tabuati bona nya karata buati okomoita igokuraranjara koraiga abantu baminto tigatokorega tigatumenya ngaki obogimobo ni lukumba mapema obogimobo ebitunwa nebitongo asinaroko genda kwa umira mache kwanyu asinaroko genda mache tayo okoreki bono okoreki buite okwango mugako obosabosa ngako batabuati okwango mongino obosabosa ngako batabuati lihochi ori kakitari asoba maina nyasaye bono rochekero kwanga abantu bawo okobanga bisirias yo mugaka kobanga pingo mongino kasoka negeteri ndikangata kende asoka negeteri oranyore ndaenda bono ochuogu harafu egeteri keri ogochwa kiagunse tabuati kende harafu aibono nero tegemete asogwenge nkobatebya abantu baminto mwezi Kisii county na Nyamira county na andonzi pia semondigerete na andonzi pia semontegerete ntatembatebiga egente kerne kiringa ki omongina no mugaka bwaterana mugaka gasokere ucyana omongina nereti gasoke guciga igaiga straight ntirindite iyo bono koreki ekiagera tutige kunya korana bobe omongina ncho mugaka very smart, very accurate, very intelligent. You just love with your husband ayemugaka, you just love with your wife kwaraza kora duniani egere tochikoba nchirindite iyo bono ngakiutaite nkiutaite tokole ekiagera na bere iko nchirindite yense mama ke munteke monke ngakoruta cho never straight bone gigi wakwana rabu ichaka lakini somo no yiruma iteke soko sana straight tato iro rangi sungi wakwana iro rangi rabu ichaka straight ngo igwaru sirike songo eke songo saligo na berete na baisi barwete bako kujipsama pani na ba umerete igabage getamali poke yes that is kweli yes bano kanyora bako kwana ikiada iyo kronga never bono man na kero kiri mwancho motegera numuriyeri kunye kutubuati ya bono mambia no kwigena kwa nengayo mwenyene ni kwenda ko kero murubiri Etwani bono mabwa kire kegma lakini nagotebinga bono mambia no bateli bagali abene kegma ayo mwenyene ko kira emerubiri myansu kegma tukolera epindi nemerubiri ebe nichikosoli chokwegia ebe no merubiri yonsi kanisa emerubiri yege cross merubiri yobo semia byonsi amo na Getembe Television kule na Zuku decoder ketuko na Zuku nyira mwana gwita Zuku zetraita na bokwego kelia aya onsi amansu kegema ngiwe ntokora nyira ngamwe nchumulire no mategera linga ayo mwenyene litanga ni kukonyore decoder yao ya Zuku eligera ogokere merubeli ya ito emyansu ya Getembe Television na Zuku konyora Zuku decoder kuwentie Zuku decoder ne disha yendi je kona chiba sinke kegema shiringi chiribu ibere ne chibi kenda barogo kenda 2999 only yani onyore Zuku decoder ne dishi yaye boy
boigo kerogantie dekoda yago ya zuku yuka bakonyora shiringi 1990 kianda achuka bono omwencho mulireli inkyuganyete bono mambia enyolere dekoda yago ya zuku eligerogokere emirubuli ya Getembe baro bate biri butambinga ki akima itu mwana naga kalega ali use Yugoslavia mwana naga kalega use Botswana mwana naga kalega use Zambia talikonyora Getembe ngakingo koranero manyanga Getembe gende tega Kenya buya bono zuku ya chire igwa niko tulimi zuku bono tulikulira anyolere dekora ya zuku bwegendreli ayunsi bono mambia nyoranga gotonyora zuku niko tonyora channel ya 33 ime ya zuku kwa yule sokoro namba ile 33 abuno tukutuka omwencho mulino motegereri bono andake ayokwebulinga ine nga kibono nsaribonda kore nyole dekoda aiga situ ni roboli ngoko ni dekoda ya zuku bona tengwe chanda ayo mwenyene kwa ntenda dekoda ya zuku ansobango minyoka somo chibo songo aliyese amagachakuru masimba blaza onyole eduka ekurunga Gioso Enterprise edigera bwenyole dekoda ya zuku dekoda Gioso Enterprise no bwate zuku dekoda shinyinge kegma otakole asedigoliri ororo kegma bakire esimi asina number 0739-332-468 yani inoti isano naibere isato kianda isato ibere inye isano nemo isano na isato ime ya Gioso Enterprise masima blaza aigaso muchibo songo boigo nyoranga naboko nyora edekoda boigo seduke kurunga aleno electronic boigo ni bwate chidekora Jesu kuchinyinge bono eligera onyore eduka ya aleno batalira subara ya Kisii Migori aigaso muchibo songo mbarabale nebengelia KCB usuba kirisimi asinamba enoti isano na ibere emo inye enoti isano nemo isano na ibere isato yani 0714067223 nyoranga ekurunga aleno electronics bono nyoranga ayo mwenyene naburaga ni kumanya mange nga ine nga kizuku egokora emiremo ayo mwenyene naburaga ni nga ine zuku ye bono nga kinda banyole nchoye masemo bono nabukubakira gutesela line yabo yure 0205-200-025 yani 0205-200-025 boigo banyora 0703-010000 nyoranga zuku live good better mangino nsi na mayena zuku na Getembe Television mapema sokoro ekero tukwenda somo tumokomo kekigma tuchukura na nsemelia kane ekero cha butugire isa no ibere guruchisa ibere chabono mambia Etwani Ya Getembe tutarachi ko genda unsaligo na yimigati gasana yes umwanone ayuma eten mucho korone live and direct kendi yansi na bango kusaba umwanone nonkonye Soviet ko sitiu nkokonye Soviet ko tissue incha unsarigo kwali ndahira kyale siri wati turakwaina nira megati megundo uchigo unsabe binte italiye tissue to kwanda bana tigana bono kero kwali kuli no twali nginaye kaki mwana nenkonye taliye so kwanja kwane nkonya yenkonye ibono siringo siri oboroso ngano nekiranga chibukiyawo okoleki yanikechi nchiri biashara unsarigo ne biashara asubongo bali batolikira ujumbe bono mambia kerando chegali esembe omotegera numuligere bono mambia tuchikwenda asumo tuko agotengeza kayo kurwa mulemani BG Irungu tuko pamoja sante sana fundilia bawa isher maikara kurwa ragali programa amurobulero mwansuke gima kegogo kuru bonma womaima akotenga bomaima tuko pamoja sante sana brother usaliwa na unkoroga Simba ya Marani watching live and listen taratibu zaidi Bwakira unsarigo yono mbongo bwakira ya Jed Osero kurwa nyagoro che Osero nyangau kurwa Jokivila hata mimi niko presenter Mwalimu David Ragira kuruchi somo chirichenya marambe watching live and listen taratibu santa Antona Ombiro kuruchi somo chesune kanga kia mwano minton korogano unsarigo muko pamoja Yago tabanga ga kinombaro chega yamasemo kuruchisa mo chakitengela with something down. Good morning akurunga Antovita Manani. Asante sana Manani, good morning. Asante sana. Igine katia bali batulikire yenda kutokwanira asomtandai mambia bono kulina sabona togendo mutu mukomo kigo. Saliko kutara nda somo timoko. Mboranyo kukorona kukwani.
Nakupani Rosa. Oh, ngira mai. Rosa ne rogo kwani ra uko giriti ra. Kiagera ni ganta biko nyumba ngako koika. Yole ra mwarosa kwara ile. Koko ikestuti koko ikestuti onkwaneli onsaligo. Okay, bono onsaliga maigana araji nako ile. Arafu nare mererezo nabateba onyakire biraka paka toko rakali bwate. Ingomo golirande mo irere gekora yatingo kwa bese. Okoleki. Ngomo golirande mo lete. Onsaligo nebeze konga mugorerezo kuruga ikabozo. Ayenko ebe sugurire mu amu ngoge bese ngene. Mukobere kuchikana aye. Tuska to challenge kurukwa omwana bulero wa Jeffrey Sarigene Etwani Ya Getembe mwana. Karaga. Getembe FM. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2025 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, hygienic kitchen and dining area, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, skating, modeling, debates, scouts, and inspiring music programs with adequate training equipment. Our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2025 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 658 659 for more information or to book an interview. My name is Dylan Musa. I'm in PP1. I love my school and my teachers. Welcome. My name is Kaden Zabangwen. I'm in PP1. I love my school and my teachers. I welcome you to our school where we learn and play. Timiza School. Discover your best. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisofa set ebirugo by'echisofa set bagomba bwate chikapet chisanduku cy'abana bagucira eskuru nabo igoye cyo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber cyo koroseria ebirugo nabo igo chips cyo korosia pillowcase ekyo ogorarira Gagi. Omwana yo boy, tikanda ndango ichibesa. Chibesa ntabwate muko, lakini naikire taracha seito, nanyorere mwa boy chiwakali. Hai, bone chibesa kwenda mpulingi go pulingi. Emeito ya bana bakuchere sukuru. Emeito yo konyora bana chisare. Kwara zangu ra duniani. Kaki, horoche paka nabwate paka ebintombire bakoro kwa chiferi beti. Chikorozi, ebirogo.
biechigari hai kakiaba kusiba speaker imore kaki imore hai inchu wakimwenzi tabatari ninchu gocha moye binto kuruga mwapo ichu wakali hili omuganga James Onkoroko gaki mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo biechigari naboigo ebirugo bya leather gusechi sofa set cha leather gwetania bo nigo kubanyora babwate chi velvet echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia nebintu nebyo mbabwate cha arms ase ebirengo ao manyiga nonya ne chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaiba gutuka nigo bagutuka ange ne hotel ya Kisii Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Oru Superstores barabari na Kisii Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakire ase enamba 0720688220 boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro njempo ichwa karisto na bariga ni mwesto kole biasara sobwamo ingotoka opposite Kisii Hotel na bariga ni mwesto gaki genda mwapoi gaki nyasaye baba boli Juakali gaki egotoka alinsali tara chambini gaki ligere libudango kuanete omusi omubihili gaki nariri gori kwa sarense ebintu nago lile gaki bui Juakali hai hili gaki hili hai ngogongonya musi omubihili kulite bintu mlimamba nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura Tetracom Uniform Center neduka ekone uniform chichingencho au buna echichi skuro echenya gitare echobole ndigo se security echichi gosori echichi kwaya chire chichi kamban go se corporate uniforms tibweba imeya Tetracom Uniform Center boygo ngokorabare embroidery aseboygo bagokora printing na branding yechi t-shirt ninki oganyete minyoka bwango gwikumbulire uniform aserigolire inse asamange batalere asamagacho a imbirio ensemo ya nyaro maiga ya kisimata guse ubakire esimi ase enamba 0726453418 guse 0737081605 Tetracom Uniform Center eduka ase uniform chingia. HK International Medical Center ninye gitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yego tumeka chimashini chinkongo asukumuleka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando yichinguru cyabagaka ubugomba gati yayande amange inche no munyagitari clinic maubanye omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center erega yugo muchito bosongo nainde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni goto gova services chekerero tugotumia obobwenia bwekerero technology yo koligererio mugero omugima nainde twarigereri ngambi mo kibiri byasero gutwara umucanda twakwa mariogo na marioga yaito ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusi ase chinse buna bono kurustra marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande ni goto kurusi sense ya Malaysia ayande kurustra sense ya Spain na ayande ni goto kurusi sense ya California Los Angeles California in USA marioga ande na to kurusi somo cho India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa ayana ara marioga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011 twabere to kubwenia abantu abange nande ni gare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kyagera na yemete
igo karibu sana ase nyagitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Sha Ceramics nigo bono yago keirie rigori riechitile cha Twyford icho bono igachi konigwa chishiringi chimisano nebere nemeronge bere chuka ase a box ya 30 by 30 nigo bakoni ya chimabul buna bono chitable taps koni bari chirangi aina chonse koni bari solid doors PVC ceiling babugata chitile chechinyasi naboigo chechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables mabwate double corner shelf a towel rack chi scrap holders chi soap dispenser naboigo chi shower mbabwate chi birengo ne chi type au ebinto bya plumbing beyonce p bunabono PPR female PPRT PPR stop valve sockets PRS chi generator mbabwate chi type chonsi p chi submersible pumps chi drill mbabwate chi type chonsi chi bench vise chi meter saw Anson scales naboigo mbabwate chi water tap ochonsipi simiti chi chuma chi water tank chi water pipe amabati ye chi type ochonsi emesumari noigo toka eyubwagachi ne yamabati nigo bagotoka Cansons Plaza asiparena ya Kisii Kisumu Highway inchuo Sha Ceramics bwegorera serigurianse. Ine nurigetie eskuru engia asumwano aranyole chisemi Brins Shiners Academy nero eskuru nigo babwate daycare all education go se nursery grade 1 go ika grade 3 ngo kinya bale ebe wabya banna na kubagilia chikosori ao gatiobu ya bonde obonge eskuru ye nigo ekwena na obokorari bwabosombi asi abana bonsi inyora aborokia na bange na bancheire ne wizara yejisemi chi interviews niko chigendere tekera lituko liya Jumatatu wika Ijumaa niko bagutuka asensemo ya Nyankongo chimita chimi ibere kurwa asensemo ya stejimiwa asamange bakiri esimi ase enamba enoti isano na ibere eyemo ibere enoti kianda isano na isato inye isano nemo gose enoti isano na ibere isano eyemo kianda enoti isano na isato enoti Prince Shiners Academy richibu richisemi chingia. Thank you for raising us. Oyo Madam Director eskuru ya Prince Shiners Royal Academy abaibol tigamba kerembu ya mono asogo trust na kuegena Prince Shiners mono asa masomo ya bana baino buna ncho moibori nando mwarimu naendo mo director nindote aya baibori bagwetera iskari igo moibori to basagutigo mwana abere isko asenge nje school fees ayendetera omwana mbeko mwana kirasime ondorige school fees genderera koreta abana December yetera utararenta omwana ogo wacho ini Prince Shiners asenge njama bagatubwate na make Prince Shiners Royal Academy ntore ready for 2025. Getembe FM maikiunga kia mwamugusi 102.7 Getembe Television Network kwa razagu raduniani omurubili ni Etwani Ya Getembe wakanja misio koroki vaji hili jiririti yisi nizisi mama kibunte kimuni kika korutacho tochi mutu pa babu pa
Okay. Uniko bakuruka machoge big kings bagoteba ngo moiseke moiseko yo igarera bachitaga kole bikone. Okay. Kaiwa chiruvira agatama akagenda immediately on the spot without any vegeti warazake ra duniani. Sana chibesa chonsi chikaya Nisobo etana bana bane Umusoku sana chibesa chonsi chikaya Nisobo etana bana bane Tate nkuvuli mwanzo motekereri yakeiho Tate ndara kuvuli kidogo kwa razagu ra duniani nchirinduto yenze denzenze Ndara kuvuli mwanzo motekereri nganaki Tikadara kuvuli tari yasobobe Esukukwe bura tuwali eteka birenga bune Morembe kiubuate buugabu. Okay. Baro batabuate morembe mama ke munte ke moni ke kakuruta jo Kini tate kuvuli abantu bamintu bali munte kerete na bali mundi kerete Morembe ke ayu buate nkabu Morembe buate buono ronta ete kurarama nyakwa raza kurari dunia 0741583878 Nekeruka kirtesi mikwa raza kurari duniani Rafu tugu cha sense moye mesi kabwa se TV ya ugabu kurugabuga Nuruche enamba yesi mire orora Gendi kire mesi kwa raza kurari duniani Getembe Television Network Getembe FM Etwani. Okay. Yo korta yo bwango igotikana raminyoka kuchasi mezi kwa razangu ra duniani nchirindete yenze nezi chubiti mama ke munteke monike ngakorta cho. Okay. Oyo iganika konte bingonkoroko. Getembe omorembe omonene no koba moyo asili italia Yesu Kristo. Agote bakoro kumageto oyo nyaguta Akidi tikapate bya bantu ba minto iga tikapate abategereri bane nabaligeri bane ekene kintu kiagera nabo diswali murembe kiubuate bunesu kukwe ya erdeiga ndete mbate biga nimanye tepi 100% sure ngakeru muntu bona gendi koyuko yibobe mbaya bovu akonya kwake hesabu kakina bwate siringi milioni 2 kakina bwate siringi 100,000 kakina bwate siringi 30,000 ngayibona nairete ngakira kinintu megetelirinka gore mboli Bora chisabu ekalikirie to muntu abwate ririnka gore mbuli ngachinka gore rabasani chisota galia ngachinka gore kakina bochi aheretaye nekene na bochi aherete ngakingocha kokoro mwane sukuru morembe kiubwate 0741583878 Aro Etwani ngorogo wakire buya tate ili ya minto Boy, no matter Richard ngwa kwa wate ko sistema keta wa ka nabona amanya Aro mo ko yo no mokong Wasilia wanta wanga wasani abairi pare Bona wasiu ngwa ko tere wate kuna ayete ko ndo ko si alto ya Okay, okura kuko vekira eteresi no ene problem kwa raza ko duniani aravu Etwani ko kwa Kisii migo chese Etwani Ya Getembe to basi kutwara kwa zibase ndio speak ya Getembe FM Getembe Television Network kia erne TV yao ya gusi TV yao ya gusi kumete jete kumabuna kumete. Okay, reti yao ya Getembe chua tesi mincherndete yopa apa reti yao ya Getembe FM ya chire kumabuna kumete ayege ntoko koranike chua tesi mikwa niko nini aro Etwani. Halo Getembe. Ngiro. Mbuyande tata. Wani ngomete. Agote naje. Oyo mbura ni masama polisi sama kiacheraka. Nabona amanya. Agini wani gimbu atele tega ngati sama kiali sosi. Kabaru aingo kori gara cherache. Nabo tata. Wasa wana wachi school. Is the raid. Okay. Na oi gono otore como. Mabona.
Television. Wangirisi minto morembe kibwataje bono igara gini. Okay, tonyoro morembe riri no yo mo igara to tebi nganji bono iga. Mbwata morembe. Morembe ni mbwate moke go jirite yese desi chupiti mama kebuto. Etwani. Halo. Torega, uno per impatto bovino. Na io vere di hotel obe Lugo ter che vuoi chiama te pago che te va un corongo pione. Guarda di camisa toroci na basari utili. Na va va utilinae. Ma bana. Sgredi. Quanico nini. Katika konta ya Getembe TV ni Patrick Obino wa Nur Hoteli Kirikoris. Tuko ndani ya Etwani Ya Getembe na Pen wa Nur, Stera wa Nur na wateja wako ndani babu senesensi. You are very smart, very accurate, very intelligent. You are very handsome. You are very beautiful. Sorry, beautiful. Never. Beautiful, no, mukungu wako beautiful. Usaliko nanzomi straight. Ni manyete kabisa. Mukungu wako beautiful, musacho ba handsome. Kwa razake ra duniani. Tengo nkorogo chivicha chine chiku ngara papa ngaru agonte vinga kakyobo kongu barabumbure nseye barabo amaena nyasaye bono igabune twalite Christmas bone turule tesenjere ndete yobona tokoleki. Okay. Agonte vio nkorogo ya mwatengiri mbaya mofu mpaka na inyuire umunyaruka nabwate oyo nabwate mugaka mbusande okay mpaka kwenyuire umungi na kuwa bwate bona igore busajiede sore papa ndoko ukibulio kwarorire bono igabone Christmas ekiaerete 0741 58 38 78. Etwani. Nyene mama kebunto. Haki ya Mungu nero pa watu ngombe kulimasongo. Nabona amanya. Noto na mama mindoza. Nzabu. Mama kontain hoyo. Mungu ngerezi. Ngagia tembe. Ngaki mama bwagiri. Bia mana seteria Yesu. Straight ngaki ogendreta mama. Ngaki ogendreta bo. Ya wewe ni mbwata baba kogera kirimbo ande. Pole mama. Nisi wanta pole. Aro. Aye. Eto mande oyo. Maisi mi motumbe simi. Tero mwaga. Mama ngaki ogendrete. Dada. Mama ukorone. Esikati girinjere ndete yenze nezijubiti mama ukurumbuya. Ayo perabo. Eli. Etwani. Hello Getembe. Acha nkoro mwana mtu kwa isiro siri hapo. Wakire tata.
Wanyere kare masanga kare masanga masanga. Aje yani nyoro drive and terre gidi. Ana tu mereka kisah cerita ada kawan kau mana minta. Straight. Hallelujah. Kurang sebenarnya kare pun dia mana orang. Apa pera kedua penca minta. Gorro kiogo. Penca minta coba buat naik. Okay. Nzirindi mwancho motegeri Getembe FM no mwancho motegeri Getembe Television Network ndate ngote bituba ise kusukie ke minero kiao nzirindi te yura sukie ke minero because Getembe Television Network is a number 1 television in Kisii County na Nyamira County yani Gusiengima rande te ngote biko mwancho motegeri wetere dekoda ya suku Iga bono iga kiro monto na aba America na aba Uganda na aba Lesotho na aba kurinde anywhere aje gentoko kora niki aje koraiga okie TV yago immediately through edekoda ya suku arafu tatengo tevinga ki goikoro ke kusikia au goikote ke kusikia au Getembe tuachire nkuma buna kuma kumete gakaru kwa bakungu abantu bari batevinga ki onkorogo kio mwana mintu tubekere kaki na yaeteire igazo vike kwa yaeteire okay twende kikera bana